kamslo inavi supukhi toku asuzani chalo katani kini no mukuso Ayeghiqha sa Kithe akopo kami pisni the Jerusalem Post sa Kithe Israeli Defense Forces hosini akono pikiuno Palestine Hamas terrorist galemi akono kusukini mi khapu chini ipi timpela itipenia no panongno ambulance yegi klu pe thano agushinanu hula hila khapu chekiu ye Israeli Defense Forces hosini akono drone camera lano itulveno panongno ajutho video be kholvai ipi ena ko Palestine Hamas terrorist galemi akono panongushina no kusunkeno panongno ambulance yegi klungo shikibiki eno akipiki yokolo kusuchani ipi itaki Israeli Defense Forces hosini akovo reports na pikeuno ko Palestine Hamas terrorist galemi akono panongushina no kusunkeno panongno ambulance yegi klungo akipiki ena shikibiki ko pe thaje kiu hipo ye international hillo yeza veche kiu lakishani ipi katani kini no mukuktumpe relaxini tupulani chalolo Palestine Hamas terrorist galemi akono Israel ga kulleve sekiulo panongno Israel mi timi akekni na hopung lakhi angkalana galveno Gaza Strip yegilo aku ki kamila kha tha khave ipi Israel mi tipako dolo to timi izave kiu lakhi ye Gaza Strip yegilo aku ki lakhi lango che ipi ikimo Gaza Strip yegilo shikipiviki tipolo doctor mi lakhino dawai injection loksa lakhi li phila sivetse ipi eno doctor mi tipo ye shikipiviki tipolo doctor lakhi kimo pai Hamas galam yako dolo tim lakhi gi che ipi eno doctor mi tipo no Israel mi to timi izave ki tipo ye li kolono inakipitive ipi eno Palestine mi doctor mi tipo ye aje Muhammad Ali Sabil ipi eno Palestine doctor mi tipo no aksau khamisas li pitive ki ujutho video tipo ye Israel ga khulo chupuve ipi pai doctor mi lakhi shi chekimo pai Hamas galam yako dolo tim lakhi ke ipi itaki Jerusalem Post sa Kithe no pikeuno pai pucho loye doctor mi lakhi kimo putho loye pai Hamas galam mi lakhi shi che ipi ikimo ite ye Israeli Defense Forces hosimi akono pa vekipiti ipi ena Gaza Strip Palestine doctor mi na pithive kiu Israeli mi tipo ye aje Noah Marciano ipi Russia ga khungo Iran ga khuno akapcha shi kiu lo kha tha ve kiu kekelono Russia ga khuno Iran ga khu gamno agushi kiu lakim la che kiu ye mla phelvai ipi ena aje ye Su-35 ipi ena chalanamo United States ga khuno Iran ga khu sas agushi ke pusha ye Russia ga khuno mla phel kiu Su-35 ipi kiu wushi kiu hipo ye Iran ga khuno pe thani pi akapo shani ipi supakhi so muchola ni chalolo Asianet News sa Kithe no pikeuno Russian Defense Ministry Lieutenant General Vladimir Alexeyev ye muchola ni chalolo timlakhino pasho alika gothuk tomo vepu vetse ipi ena Asianet News sa Kithe no pikeuno pati khauno timlakhi hipo pasho alika gothuk tomo vepu vetse ipi ena ite here Russian Defense Ministry Lieutenant General Vladimir Alexeyev ye shikpivi kilangwani ipi itaki Asianet News sa Kithe no pikeuno ko Russian General Tipono muchola ni chala inakhelo Moscow pogelo pana amesa na ngochi kiu kilangwa ge keno tim Tipono putono pasho alika veku vetse ipi United States ga ko Southern Command hoshimi ko dolo Commander sha kiu General Francis L. Donovan no pikeuno ko panong no Eastern Pacific Ocean zagelo akum toshi operation shikeno panong no dawai loksa khapu chekiu ashuka lakhi United States ga ko kdau chekiu lakhi ituloi ipi Tileno panongno ashuka tipo so bombe kuvetse kiulo ashuka tipo la chekemi timkini vekrepitive ipi itaki United States Southern Command hoshimi kono pikeuno akhe bidi dolono panongno azagelo akum toshi operation shikiulo panongno ashuka so bombe kuvetse kiuya goto shitso shivai ipi ikimo dawai loksa khapu chekiu shuka tipo ye kuna ga khulono United States ga khu kdau chekelo pismo India ga khu Tamil Nadu state capital Chennai phogalo Health authorities kono pikeuno panongno muchola ni chalolo tomolo ag tivekiu kumok tomo pulwe ipi itagi health authorities kono pikeuno tomolo agau ag ipikiu tomo agmo itulvekiu tipo kikiyem H5N1 bird flu ipikiu agau kus galvekiu homo tiveki koke ipi itagi Tamil Nadu Health Department mkono timikum sivila pikeuno agau kiti kumo hipakoye auna bukelo aphivilamo ngokelo ipi tim kumtsuvila azatse ipi
India ga khu Manipur states lo popular government la Pennsylvania no cookies o emle chiri dolo tim kuthu ki hiswe no panok thu dolo timi lakhi aje nemcha kipgen ipq to timi lakhi ye deputy chief minister shin ki wong no ki shelve ki wong no cookies o mi timi to mo no itik to lo mo la kha phe ipi etagi cookies o organization kami no pikeu no ni cookies o mi timi kuthu khuna kono popular government la Pennsylvania no meitei emle ko gola ki hiswe ke no panong no resign shimo ke to lo ning no I gona la chilia na phe ipi ena cookies o mi akona Manipur state Churachandpur district tuibong ipq area la panong na I gona la chile ki lo panong ngo security forces husimyo ko dolo I gona mtove ipi ena panong ngo security forces husimyo ko dolo akpuna ki je ipe ki lo civil mi ko dola timkini izave ipi India ga ku Tamil Nadu film ngo Malayalam film kamilon actress DKP Misha ki Anju Krishna no paksau khamisa su dawai loksa je cheki wongno zakhemi ko no pana ta cheye kalwai ipi eno panong dola tim laki ye liu assistant director si cheki Vinci Nivetha ipi eno tie Chennai police anti narcotic intelligence unit ANIUM kono pe ipi United Arab Emirates ga ku Dubai phoglo driver kahana ul cheki taxi lakhim la phelwai ipi eno taxi ye ki tipa ko ye Baidu Apollo Go ipi ko cheni ipi eno tie Dubai's Roads and Transport Authority RTM kono pe ipi eno panunga pe than phizu no test shikiu ye wotuk to mo sibai ipi panunga test shikiu lo kumo akpuna ka hai ipi eno taxi tipo no timi bidi pungo khapul cheni ipi itagi the CSR journal society no pikeu no United States ga kuna Ayeghiqha tem la phelbe keu ke kilo no panung no ovi keu khatani kini no muku pum pe dolo likino United States ga kulo India ga kumi ngo cheke ko dolo panung no India ga kumi pana India ga kula ki de po ke ko ye aki ki hilo timi khatani thuno akhe ta che kholo ipi ovi keu pine do agi zani chalo no ishik tolo Portugal ga kungo Spain ga kulo pasa paga igona akum to laki Storm Leonardo ipi keu igi keu lo achala gi igona ko ve ipi ena timi lak lakhi so no igona avek sak solve ipi ena Southern Spain yeglo kana chekeu timi to mono igona avek sak solve ipi ena pasa paga igona akum to aje Storm Leonardo ipi keu igi keu ngo asala igona ko keu lo to timi lakhi ye Malaga province lo phuju pahana phi ipi ena Malaga province ipi keu hipo ye Spain ga khulo a lakhi ipi ekimo Portugal ga khuno ovi keu pini dolo pasa paga igona akum to lakhi igi keu tipo ye panong no Storm Christine Kovese ipi ena pasa paga igona akum to tipo igi no asala igona ko keu lo a to mola aneneve ipi tilena timi pungu akhu ka have ipi India ga khu Karnataka state Haveri district la National Highway 48 ipi keu la kilo ye klo lakino online nemga Flipkart nemga tomo khapu chekelo no timi khamno to khono ye klo tipo lo no mobile phone khami pukave se ipi eno panong no mobile phone pukave keu tipo ko ye amelo ye lak muku pungu mesha ni ipi eno ye klo tipo no kugo Karnataka state Haveri district la Kakol village ipi keu ato vikeno timi khamno ye klo tipo lo no mobile phone tipo ko pukalve ipi eno panong no mobile phone pukalve keu CCTV video jithoye ankimo panong ye khuna ko kila itik tolomo zakhemia kono phumla na phe ipi supokhisni tupulani chalolo Sudan ga khulo rapid support forces husimia kono North Kordofan province lo yegi klu lakhi so bomvet ku vesikeulo kimi muku bidi vekapithiwe na timi tomo izave ipi itagi asa gi tino pikeuno ko tim tipa kono agushi rong no panong khus so pen gi wong no a tawla khusuveni no yegi klu tipolo na chekeno rapid support forces husimia kono panong so drone bomb pep ku vetse ipi ena Sudan ga ku hipolo rapid support forces husimia kongo Sudanese armed forces husimia kono agusha ki wong no timi tomo no igona avek sa solvai ipi ena tie Sudan ga kulo United Nations humanitarian coordinator shakyo Dennis Brown na pe ipi itagi United Nations kono pikyo no Sudanese armed forces husimia kongo rapid support forces husimia kono Sudan ga kulo agusha ki hipolo timi agakhu ka havi ke koye akikilo timi katanil hobdi kholo shwai ipi eno agushi hipo kangno timi million chebdi showno panong ki alu khweno a tawla po khawai ipi eno Sudan ga khula agushi hipo kangno achukuk shona kupuk no simla vai ipi eno achukuk shona kupuk no simla ve ki wongno timi tomo no malnutrition ipi ki kus ka vai ipi eno iti he malnutrition kus ka vai ke koye timi khatani lakta che show shi vai ipi
ena malnutrition ipikiu kasu hipo ye achukuk sho achipiu lono chumla kiu somla kiu gongno akasu kalve kiu ye malnutrition kasu ipi kuchini ipi iship sa Kithe hipado nong kamsish kimti